Ni inkuru rero yamaze kuba kimomo ko Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yamaze gusimbuzwa Dr Justin Nsengiyumva. Uyu Justin Nsengiyumva rero akaba ari we wamaze kumusimbura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Perezida Kagame rero akaba yagize uyu Dr Justin Nsengiyumva Minisitiri w'Intebe wari usanzwe ubundi ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kugaruka rero kuri inkuru yose uko yakabaye, tugaruke kuri uyu Justin Nsengiyumva tumumenye tumusobanukirwe, twongere tugaruke ku magambo yatangajwe na Dr Edouard Ngirente wari usanzwe ari Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'ibisanzwe ngiye kubagezaho inkuru ni Pilot Rwanda, aho mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye abagenda avuga mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Niba utarakanda subscribe rero yikande. Twese cyane rero Dr Nsengiyumva yari asanzwe ari Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, umwanya yagiyeho kwa 25 Gashyantare 2025 asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izi nshingano kuva muri 2017. Imbere yaho yabaye umujyanama uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugeza muri 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester mu gihugu cy'Ubwongereza. Minisitiri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere ibijyanye na politike, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere yo kuba Vice Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu yakoze mu Bwongereza, aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi, Office of Rail and Road, kuva muri Mata 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugeza muri Mata 2016. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi hagati ya Werurwe 2008 n'Ugushyingo 2008. Yabaye ndetse umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya Kamena 2005 na Werurwe 2008. Yakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'ubushakashatsi muri Refugee Action hagati ya Kamena 2009 n'Ukuboza 2013. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'inganda n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bukungu yakuye muri Catholic University of East Africa. Bigenda bite rero ngo iyo Minisitiri w'Intebe asimbuwe? Itegeko nshinga risobanura ko iyo Minisitiri w'Intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura, Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo Minisitiri w'Intebe kumushyikirije. Guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo Minisitiri w'Intebe avuyeho biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. Ba Minisitiri b'Intebe b'u Rwanda rwagize kuva mu 1994. Hari Faustin Twagiramungu wabaye Minisitiri w'Intebe kuva ku 19 Nyakanga 1994 kugeza ku 31 Kanama 1995. Hari Pierre Celestin Rwigema wabaye Minisitiri w'Intebe kuva tariki 31 Kanama 1995 kugeza tariki 8 Werurwe 2000. Hari Bernard Makuza we yavuye ku itariki 8 Werurwe mu mwaka wa 2000 kugeza ku wa 7 Ukwakira 2011. Hari Pierre Damien Habumuremyi wabaye Minisitiri w'Intebe kuva ku wa 7 Ukwakira 2011 kugeza ku wa 23 Nyakanga 2014. Hari Anastase Murekezi kuva ku wa 23 Nyakanga 2014 kugeza ku wa 30 Kanama 2017. Hari Bwana Dr Edouard Ngirente kuva ku wa 30 Kanama 2017 kugeza ku wa 23 Nyakanga 2025. Hari kandi Dr Nsengiyumva ubaye
premier ministre none kwa 23 Nyakanga 2025. Ngira ngo rero nkuko mu byiyumvira abo nibo ba ministri b'intebe bagiye babaho. Dr Ngirente rero wari ministri w'intebe w'u Rwanda akaba yatangaje ko imyaka hafi 8 yaramaze muri izi nshingano yungukiyemo byinshi kandi azahora atewe ishema n'ikizere yagiriwe cyo kuyobora guverinoma. Dr Ngirente yabaye ministri w'intebe kwa 30 Kanama 2017 nkuko twabigarutseho kugeza kwa 23 Nyakanga 2025 asimburwa na Dr Justin Nsengiyumva wari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Ubutumwa Dr Ngirente yanyujije ku rukuta rwe rwa X nyuma y'itangazo rishyiraho ministri w'intebe mushya bukubiyemo gushima Perezida Paul Kagame wamugiriye icyizere akamuha inshingano zo kuba ministri w'intebe akazimaramo imyaka 8. Magambo yati n'urugendo nungukiyemo byinshi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye aya mahirwe mwamaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi mukashyigikira muri urwo rugendo. Mwambere icyitegererezo nzahora itekanirwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Dr Ngirente ashimira ko muri guverinoma yayoboye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe kubagize guverinoma ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Ngirente yatangiranye ministeri 20 ariko yasoje igizwe na ministeri 21. Ministeri ebyiri zakuweho hashingwa imwe. Ni mu gindi imwe yagaruweho. Hakuweho ministeri y'ubutaka n'amashyamba na ministeri y'ishoramari rya leta. Hashingwa ministeri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ndetse hagarurwaho ministeri y'umutekano. Dr Ngirente yavukiye ahitwa Mbirima na Mutovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Ni mu 1973. Amashuri abanza yagize mu ishuri ribanza ryo kurwahi, ayisumbuye yakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda, n'umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza y'u Rwanda i Butare aho yanigishaga. Icyo gihe yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibarurishamibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Leuven yo mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin. Maze inama ya minisitiri yateranye kwa 30 Werurwe 2011 muri village Urugwiro iyobowe na Perezida Kagame imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente kuva muri 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu umuyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. N'urugendo nungukiyemo byinshi niyo magambo yakoresheje ashimira Perezida Paul Kagame. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibijyanye n'amakuru mashya yari yakomeje kugenda trendinga cyangwa agaruka mu gihugu cy'u Rwanda, aho Dr Ngirente yakuwe ku mwanya agasimburwa na Dr Justin Nsengiyumva. Justin Nsengiyumva rero reka tumubwira ati shya n'ihirwe mu kazi ke atangiye katoroshye ko kuba umuyobozi wa guverinoma. Nkuko twabivuze rero nyuma yuko minisitiri w'intebe bavuyeho yeguye cyangwa yegujwe cyangwa uburyo bwose yavaho, ijyari nuko na guverinoma yose ihita yegura. Ubwo twari dutegereje irahira rya minisitiri w'intebe ndetse n'abagize guverinoma bose. Ngira ngo rero murabyumvira nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabakunda cyane, bless up.